Ya, iya Pak, ada saya. Bete banget Bang, di rumah rebahan mulu. Buset si Samin. Lu lagu apa bintang hari bentet? Bang, keren nggak? Ibu, ini si Samin Jo. Ya iya Bang, siapa lagi Bang? Jujur, dah lu lagu apa itu? Gaya lu. Samin. Lu Pin, lu ngopi. Gunting dulu dah. Bagusnya bang, kita nggak lama bang. Gunting dulu. Ya, Samin. Lu lagu apa Samin, tengah hari bentet? bang, gue udah oke belum bang? Emang lu mau kemana Samin? Emang lu kagak gerah itu, pakai jaket? Gerah bang. Samin. Uruk banget lu. Bang doang segaul. Enggak, nih anak gaya anak muda bang. Oh, lu ceritanya mau ngelancong, Min. Siapa tuh Min? Cewek lu namanya Min? Si Mina apa Lima? Si Mina bang, bukan si Lima. Ya, Samin. Kalah sama si Om lu. No, tadi gue lihat tuh si Mina lagi jalan berdua sama si Om. Nah bener bang, si Mina cewek saya. Lah bener. Sialan motor ya, si Om ya. Tungguin ada di korak. Nah, lu mau kemana Samin? Bang, tunggu di sini bang. Terus ceritanya mau berantem sama si Om. Pokoknya bang, belum bunyi tir-tir 3 kali, abang nyebur sumur. Nah, lu mau kemana Samin? Pokoknya tunggu sini bang. Pokoknya Om, tungguin Bukit Tengkorak Om. Woi Samin, adet gedein lu. Samin cungkring begitu, bocah adatnya jelek amat ya. Om, lu dicariin si Samin tadi. Emang lu ada urusan apa sama dia? Lagi kapan bang? Si Samin nyariin saya. Tadi gue lagi ngopi. Ya, lu katanya mau ditungguin sama dia di Bukit Tengkorak. Ya. Bujuk Bukit Tengkorak. Dikira saya si buta dari gua hantu kali. Emang lu ada urusan apaan emang sama dia? Dia sampai sewot banget. Kayak orang diantep tawon. Bujuk. Dia mah lagi kesal sama demenannya noh. Segala saya cari-cari. Dasar melawak. Emang siapa tuh bocah demenannya? Si Mina bang, anaknya Polima. Awas Om, gue tungguin lo di Bukit Tengkorak Om. Gue emang masih ini cewek gua, lihat aja ntar. Samin, mana lu? Mana kek? Udah gede ini, pengen obat tulisan orang. Lu jangan ngabur sewot amat sama gua. Cari si Mina lo. Yang bener bang. Oh bener kek, mau salah kek. Lu mau tahu aja urusan orang. Suwe katanya bang. Bang, saya tungguin bang di Bukit Tengkorak bang. Sama si Om bang. Lihat tuh bang. Woi, mana woi? Bolehnya sewot. Action. Action. Si Mina bang. Bukan si Mila. Lima. Oh, Mila. Lima. Oh, 5. Action. Bang ya sembarangan ngomong bang. Tuh si Lima cok. Action. Pokoknya bang, tunggu sini. Sebelum saya belum datang, saya mau. Lalu ngomong apaan sih? Bunyi tir. Action. Bujuk Bukit Tengkorak. Dikira saya si buta dari gua hero kan? Ini gua hero. Begin. Action. Sialan batonya, si Om ya. Kalau gak kenal kali aku ya. Gua kan Mati mampus lu. Action. si Mina cewek saya bang. Jangan sangka bang. Bodoh amat ah. Cewek saya. Siapa si Mina? Iya. Letanya masih 5 tuh. Ono masih Om. Ya. Action.